7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi, to jest prvoj epizodi sa čarobnjakom iz pozadine. Pozdrav ljudi, čarobnjak iz pozadine ovdje. Evo ga čarobnjak iz pozadine, pogledajte ga što je strašan, idemo u prvi dungeon da ubijemo Saloon Bot Majora, da, moramo da ubijemo Majora, kako se, Majora? Gradonačelnika, to sam i rekao, da ga ubijemo. I ja mislim da je ovo on. On misli da je ovo on, ali nije. Ovo nije on. Ovo je njegov minjon. Bio gotovo. O to, čarobnjak ga već ubio, brate. Ne vidimo gdje smo. Gdje je gradonačelnik? Ja sam mislio da je ovdje, ali nadam se da je tu negdje. Ne, on nije ovdje, zapravo nema ništa ovdje. Ovdje imaju neka dva. Bam 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 bam. Morat ću otići do gajbe, brate, da uzmem bočice. Ne može ovo, ako sam... Neću da umrem, brate, ako umrem gubim masteri poene, to mi ne valja nikako. A ti treba da umreš pošto si slab, a ja sam ovdje ipak. Čarobnjak iz pozadine. Kako vitez, brate, kad si čarobnjak iz pozadine? Pa dobro, ali igram viteza. Aha, još vitez je čarobnjak iz pozadine, dobro. Ima smisla, verujte mi. I idemo dalje, nema gradonačelnika, već sam se iznervirao, tražimo ga već pola sata. Već počuke ga tražimo, našli smo kurac i... Sve smo poubijali ostalo. Ali pazite, imam jednu odličnu ideju, brate. Može, spreman za ideju, da odemo odavde i nađemo nešto drugo. Pogledaj grad tamo, jel vidiš? Moja kuća, ali pogledaj iza njega šta je. Jel vidiš? Planina jedna. Ma šta pričaš, evo pogledaj gore malo iznad. Si čorav. Opa, nisam video. Nije video, kaže nije video, zamislite vi njega, nije video. Nije stvarno. I evo nas moramo da ubijemo Dark Fey Queen, to je neka tamna kraljica. Fe... Šta? Evo ga, dan na portal ulazi unutra. Ti Spicer ulazi unutra, čarobnjaku iz pozadine, evo ih, pucaj bre. Čarobnjak. Naš vila. Umreću. Drži je. Pritisni u ćošak tamo. To je ona bre. 400, šta nije ona? Ovo je neki simple bio. To ti meni nije ona. Pa tamo sam imao gajbu ispred, vrati, što nisam otišao odmah. Gdje je moja gajba? Evo je gajba, već je vidimo odavde. Pogledajte koliko je najcool gajba. Nema veze s vezom, ali to je moja gajba. Da, znate kako. To je moja gajba, nema tu šta. Refill flask, to smo hteli. Šta smo još hteli? Idemo na... Ja malo prodam itema. Ne, nemoj ti ništa prodaješ, pomeri se gazi to. Novi dungeon. Gdje ga je? Ovo? Ovdje. Evo nas. Slay the Dead Knight. Death Knight. To sam i rekao. Mračni vitez. To je nije to mračni, brate, to je mrtvi vitez. Dobra, bolje... Čarobnjak iz pozadine, nemoj ti meni bolje zvuči. Nije važno kako provedemo, neko zvuči. To. A on ima i svoju priču, ako niste znali. Da, on ima i svoju priču, sad će čarobnjak da vam ispriča, slušajte dobro. Jako je bio zao čovjek. Jako zao čovjek. I onda ona tamo bila što smo ubili malo pre. Ona bila što smo ubili malo pre. Rekla, sad će ti biti moj zao. Sad će biti moj zao čovjek. Ne možeš da ponavljaš za mnom kad imam dobru priču. Ne, ja te samo podržavam, ne ovdje se ljutiš čarobnjak. I eto, dole je često to je vrtav. I malo to ljudi vjerojatno slabije čuju, tako da moram malo da im... Pa sad ti moraš da malo. Ja moram da malo. Dobili smo i oružje, crveno. Pogledaj što je brutalna faca! To ću ostavim kasnije. Maksimalno ništa toga ne treba. I onda idemo u sljedeću borbu protiv zla. Evo ga! Najviše. Već ulazimo u instancu. Šta se ovdje? Ponovo, to je drugi, to mu je brat, Burazer, blizanac. Ovo je Burazer, blizanac, šta je ovo sa zamkom? I on traži osjetu da se brata. Kako je On je dobar? bio dobar. Bio je dobar. Ali ga je Lila rekla, a pošto ste brat, i ti ćeš najebati. I ti ćeš najebati. Tako da mora da se pazite vile, to nije dobro. Vile nisu dobre vile. Vile su zapravo sve loše. Pa ja nisam još dobro bilo. Ni ja još nisam joj dobro bilo. I evo već dan, odmah ponovo rešavam situaciju. Gdje si ti? Ja ga već ubijam. Ma gdje si bre tokmak? Stone ide i trči nakolo, traži nadu. Gotov je i on. I Burazer je gotov.
Opa, šta smo našli, dobro. Evo jedan chest da otvorimo. Nice you got to come bleach bone. Baš ti hvala, ima još jedan. Nice you got to come robot salvage. Mrš! Gde? Gde si? Danger awaits at this location, dođi vamo, evo ga kript neki, dolazi kript, evo ga, dolazi. A, to je to. To je. Evo, još da kupimo, ti ga isprebijaj. Cijela porodica od blizanaca. Ti nisi u stanju da ubiješ ovo. Ja sam rešio situaciju. Kao i uvijek. Najjači lik. Stani, vraci nazad. Ne, evo ih. Sleteli su, dolazi brzo. Uleteli su. Evo, vanzemaljci su sleteli, dva robota iz Ali već je tu Johnny Storm. popularnog firma Transformersi. Oooo, dobro je, Johnny je preživeo, ne može Johnny tek tako lako. Vidi, ovaj se teleportuje, side. Ovaj se teleportuje. To ćemo da uzmemo, šta tu ima? Šta smo dobili da vidimo? O, njesra i još veći njesra, odlično. Idemo dalje. Biće to u salvage ići. Tu, vamo. Dobro. Što ja volim da gazim po ovim bodljama. Više nego leba jesi. Cijela porodica. Bam. Wow, me prži, ovo nije mi dobro. I evo ga idemo dalje. Ne, ništa. Samo gledamo mapi. Za malo smo umrli opet, ja sam jako mekan. Porodicu. Šta smo da se ništa pametno, idemo dalje i opa! Evo ga, Candyland. Candyland. Vidite ovaj ogromni cupcake. Šta si našao već? Sada uvijek bude našao prvog vata. Beži. Ga rešava. Evo ga prvi boss. Moram je da ga malo pogodim. Tako je. Tu se našli neko glupost, da vidimo šta je to. To smo već imali nešto slično. Evo ga. Koga je? Uranj. Zlog. Čokoladnog veštaka. Likoriš. Lakerata. To je veštak Šta? čokoladni. To je čokoladni veštak. To što je. Evo ga vam počinje event. Pam! Pam! Bu. Rešao Johnny sve. Johnny pendula, ajde. Avantura se nastavlja, uj, gotovo. Slam dunk. Ja smo otvorili. Idemo dalje. Nešto smo našli pametno, ništa pametno. Ovaj se sakrio za zid, ja mislio da nije živ, ali ono izgleda uplaši me čovječe. Uplaši Gdje ga. su čovjeke? Čoveče. Idemo dalje. Kako ga oni zovu? Idemo dalje. Cookie Man. Kralju. Veštaku čokolada. On misli da je to lijepa čokolada, a u stvari nije. On vas je slago. I zato ćemo da ga kaznimo. Zarobljak rešava ponovo. Iako igra viteza. Nije bitno. Ovo je Bam. gotovo. Gdje ćemo, vamo ili? Nemamo unutra. Ovdje. Gdje ćeš tamo? Vamo imaju neki ljudi, bred. I zamke i sve. Ovo je pravi put 100%. Dolazi brzo. Brzo čarobljak koji spadao i ne ubeće nas. Bam! Dobro. I evo nas. Ali uopće nisu ukusne. Ali ovdje nema ništa. Idemo pravo onda. Idemo dalje. Naćemo. Evo ga ovaj ljud. Idemo gore još. I još. Gdje je gore još? Njegovi podanici su gore da nas zaustave, ali nisu nikakav meč protiv nas. Dole
lava od meda, pazite da ne padnete ko debil. Ovaj što pada i gori i sad sam i ja pao zbog njega jer sam mislio da je možda slatko. Slatko, sladak med vatreni. Za malo sam umro. Idemo dalje. Ovo su veoma opasne zamke. Ja skoro Evo ga, evo ga. minem. Evo ga, Licorice Monster. No. Monster govori nešto beži od mene da mu to pomognem. Ja ću da umrem. Ali u stvari nećeš umre. Čovjek me zapali svaki put kad me pogodi. Čovječe, ovo je malo poteže. Pokušamo da riješimo situaciju. I gotovo, jedan je pao. Dok se ti boriš sa tim jednim, ja vam tučem bossa. Bossa, ali nije boss bitan, bitan su ova dvojica, ovo je samo sporedan čovjek. I on se sad... Kako se ja izvlačim u zadnjem momentu. Gotovo je sve. Koliko nas prži, ovo nije realno više. I znao sam. I Pomozi mi. umro je. Sad ćemo da ga oživimo. Level 10 Knight. On je već level 10. Koji je to smrad? Ja sam samo 9. Ne, kupio. To si mi je rekao. Ulećemo ovdje. Zatora. Šta će tamo dole? Tu ima čovjek X. Čovjek X. Kakav sam prolaz napravio. Čega nešto. Dobro napravljeno. Avanturu. To je to šta članskom uvijek uradi. Uništi iskustvo. I naravno probije meni zid i ja iskočim kroz njega. I padnem skroz dole na pod i to je to. Kakav potez Johnny Stone, da. To je to da sam živ. Sve ih je Johnny Stone regulisao, nemaš brige. Bang, bang, bang. Šta je ovdje ostalo? Instanca. Ulazimo unutra. Ulazimo. I aktiviramo ponovo. I ovdje stojimo ovdje. Na malo da preminem, ali to je to kad ste najdu uključite štit svjetlosti koji vas štiti od svega i pomogne nam da budete puni health. I to je kraj te instance. Bang, 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 šta je dobilo? Šta je dropalo? Opa, zlatni neki mač. Zlatni. Za mene je uvijek neko sranje, brat. Sve lijepo izgleda uvijek kao najlijepo oružje imate. I to je kraj. I ovi. I ljudi, to bi bilo to za danas. U sljedećoj epizodi ćemo otići u malo teži nivo i bit će interesantnije, vjerovatno. Teže avanture, da, da. A da vidimo što smo ovdje dobili, Sharpstone, kubi, dobro, to je sve veze. Pozdrav ljudi, hvala što ste gledali. Javlja se i čarobnik iz pozadine. Ćao!